सो गाइस मैं अभी गुवाहाटी जा रहा हूँ। गुवाहाटी से पेशेंट लेके आना है पल्टन बाजार से, तो उसको शिलोंग में लेके आना है। तो बने रहिए मेरा ब्लॉग पे। रेस्टोरेंट खाइजाक होटेल बिसिंग गाड़ी रेस्टोरेंट माइसे ngồi nhiều giờ mình xem một tay có một niềm bức càng ngó một tay nó lang xuân á cái gọt thì gặp mà hay đấy borok Pulton Bazar anh nomor gitu jauh naik tuh nih terus gue kali ini aneh blog no mau pas my plate apa dia fish deh dia engkau dal rock apa sih mana kita baca nih supaya sabji dal chana papor pejo thong mana belai ke thogannya sai nih kan orang itu deh Aku merah. Guwahati ni ISBT no nukana or jawo sinian gari thango song jigane gari thango jawo je notice ni gari ma thawo bazar belai naithok counter naibedi ro serole counter network sima joto ne ro counter kotoma or bisi notice ni thung gari ma thawo or jagro waiting room ro tongo gari na sin tongma ro jaga ro tong sido asjona ro tong sa ro coffee ro nung tongma na ai ro ke tong ro counter ma no luk tong bai nya Alazi Mondir Mondir Park Jauh hani bangai juta rok maklok najar ke yang tu bising highly ya bising be kamera foto khayor video khana manasiba yang restoran dok yang sajamai dok restoran dok yang ke gari parking dok teman jaga orang belai Guwahati sightseeing ro ongke turis orang to ma phunu phaibu parking belai borok mah ni rok ding nuk khana belai ke borok kompni phaisok phaijak ni rok nuk tongu ko kan rok nuk ma khana tini belai borok mah phaisok phaijak no nuk semsa production is phailo hang main tini no nai tuni tutuk ei ni rok nuk tongu tini tat pisnai no phunwa kongoi Saring itu kalau jauh borok hair kumahai, kita tahu ke nukjagu, ke je matai, final rok, je bok terkenal ke Guwahati final henau, ane contact number ini screen mo 9485358746, na orang call kami na ano, Guwahati sightseeing rok kami ni pada, guri nai ni pada hangke, na orang mali yang ni kibu sebu. Ayah talk
belai borok bang kecing kena thong tongwai si norong numa kana botol gai tere ta phai tongmani saring ruk black moro gari phai ruk baksa matai don dorson khaini phayu baksa ba haini berai tongmani phayu sar kasang oba umai ma gohoti oba genrok nuk umbai khana baskango gari phai man si soya hom kai tourist place naijak nai Guwahati ni side scene ong kamane omoron ma phunu phayu ama Balaji Mandir amone mungkene moga highway ha geta thangsinai khemsana orno phunuk tai pele ha tak ke Polton Bazar thangsinai railway station no guys now numa khanta bok city wa Polton Bazar thang tongu sini borok 6:30 phaine hi borok Shillong is college of Salaina poti khayam borok hostel tuni bangi phai so phaijak phailai tongu nge bono pe khani bang thang tongu haisi ga tini ki se tini blog kisal ler nai haisi kabang nai mondo skip khayak lai wi don ai lai jadi haisi gai ani samode ge haine no Guwahati Shillong rok phaile ha admission test mo admission rok khaini ya je kono samunang khaimni rong ka rong Paul Khaimana skip number bro nai haisi angai te ni rok nai dunia no jora ka roi haine hai trip bro lam so तब तक ले बने रहे ट्रिप ब्लॉग में हा 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 अमोंके रेलवे स्टेशन 1 नंबर गेट 1 नंबर गेट बेलाय कसुं वो बेला किचन सी है सी रेलवे स्टेशन वाह उससे बड़ा कबान कबान Oke station belai foto Nó được vậy. Mana bang man pa.